Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize igicamunsi cyiza. Ni igihugu cy'u Burundi, niho tugaruka mu ngingo zacu z'amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa mu ishyaka CNDD FDD ndetse na operasiyo zitandukanye ingabo z'u Burundi zirimo ziragenda zikora ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Turaza kugenda tureba ibyari byo muri CNDD FDD, ibara ryasubiriye riragwa, aho bivugwa yuko nyamuneka ibintu byamaze kongera kugenda bihinduka. Amahirwe yahabwaga Reverien Ndikuriyo izisa bamaze kugenda bashyira kuri ndakugarika, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi we benshi bakomeje kwibaza aho yaba aherereye nyuma yuko amaze iminsi atagaragara mu ruhame. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yamaze kugenda afatwa n'uburwayi bukomeye cyane? Ibyo byose nibyo tugomba kugenda twibandaho turebera hamwe. Ese bihagaze bite kuri ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi? Ni Perezida Evariste Ndayishimiye bikomeje kugenda bisa naho bikomerera cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye, yakomeje kugenda agaragaza impungenge afite ndetse anasaba abaturage b'abarundi yuko bagomba kugenda bamusengera. Bivuga yuko rero hari igikomeye cyane yari arimo arategura cyangwa se yakekaga. Rero benshi barimo baribaza bati ese noneho ya masengesho Perezida Neva yadusabaga ngo tumugire ku mavi tumusengere, yaba ari ibibazo byose akomeje kugenda ahura nabyo? Nyamuneka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi no gusengerwa Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bumugeze habi. Turaza kugenda tureba nanone ibyari byo ibimutesha umutwe samaruzi cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye ashobora gukorerwa na bamwe mu bayobozi batumva imiyoborere muri CNDD FDD, ahubwo uyu mukuru w'igihugu nyamuneka ibintu byamaze kugenda bimubaho, nuko n'igisirikare cy'u Burundi ari nacyo yari yizeyemo amaboko nacyo cyamaze kugenda kigumuka. Ubu byamaze kumenyekana yuko guhera mu kwezi kwa 12 ku matariki 18 abasirikare bagera kuri 500 b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kugenda baturukira mu bice bitandukanye, yaba abakomeje kugenda bomongana mu mashyamba ya Kongo, yaba abakomeje guhunga igihugu bajya mu bihugu bya Buraya ndetse n'ahandi hose muri Middle East. Ibyo byose rero rakaga gakomeje kugenda kagwirira iki gihugu cy'abavandimwe cy'abashinga nahe. Si ibyo kandi nkuko twamaze kugenda tubibabwira, mudukundire tuza kubabwira inama ikomeye cyane, ni inama rukokoma yamaze kugenda igaragaza yuko itegurwa kuba yaba, ndetse inama ibyayo bikomeje kugenda bicanga benshi. Abaturage b'abarundi bari mu gihirahiro, bafite ubwoba bukomeye cyane, baribaza bati ese ko muri CNDD FDD nabo ubwabo bakomeje kuryana, tuzamenya mu matora y'umwaka wa 2027 tuzashyigikira nde, tuzaseruka tugiye gushyigikira nde? Benshi baravuga bati Reverien Ndikuriyo yaba ari we ubimerita, kubera yuko mu mbonera kure uyu mugabo mu by'ukuri afite izina kandi mu by'ukuri amaze kugenda yigaragaza mu buryo budasanzwe. Ariko nanone abandi bakavuga bati umugabo bita Ndakugarika cyangwa se umugabo bita General Baratuza mu gihe yaba avuye mu gisirikare, aba nibo bagabo bagaragara kuba batoza cyangwa se bashyira ku murongo iki gihugu cy'u Burundi. Burundi rero bikavuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwabo bushobora kuba abumugeranye habi, ndetse muri CNDD FDD mu gihe hatari buze kugira utorwa kugira ngo ahe umurongo iki gihugu cy'u Burundi. Isaha n'isaha mwakumva ngo mu Burundi kudeta irabaye, cyane cyane yuko amakuru avuga yuko mu gitondo cya kare ibitero byaje kugenda bisa naho byongera ku ngabo z'u Burundi, ndetse ma 23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ifatanyije na Twirwaneho rwose yaje kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Burundi busa naho bwaje kugenda buhashigishirwa cyangwa se bwongera guhura n'akaga gakomeye cyane, bigakubitiraho ikibazo cya mikoro igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gihura nacyo. Ibyo byose n'akaga gakomeje kugenda kagwirira iki gisirikare cy'u Burundi. Ariko nanone turagaruka muri Gitega naho turebe ngo harimo haravugwayo ayahi makuru. Tuza gukubitira muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi, tuza kugenda tujya mu butasi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Bigaragara yuko ngo bwamaze kugenda babona yuko ma 23 yaba irimo irategura ibitero byayo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse igafatanya na Red Tabara baciye mu Cibitoke. Naho turaza kugenda tureba ibyari byo, ariko nanone turebe imyitozo ikomeye cyane ikomeje gukorwa n'imbonera kure, aho abaturage rwose bamaze kugenda batangariza bimwe mu bitangazamakuru birimo Source Burundi ndetse na Actualité yikorera i Burundi, yuko mu by'ukuri baba batewe impungenge n'ibi bikorwa biri kugenda bikorwa n'imbonera kure. Bafite ubwoba bukomeye cyane yuko izi mbonera kure zaba zigiye kongera kwirara mu mihana y'abaturage nk'uko mu myaka yashize zakomeje kugenda azikora.
turi buza kugenda dukubitira hirya no hino. Rero nyamuneka ariko tukiri aho ngaho muze kudukorera subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Mu by'ukuri ibi biganiro byacu murabizi neza yuko 100% ni mwebwe dukora byinshi, dushaka amakuru menshi kugira ngo mwebwe mudutega amatwi. Mu by'ukuri mwe proud ibiganiro tugenda tubagezaho, ariko namwe icyo tubasaba no kugira ngo mutwereke yuko turi kumwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bwe bwa buri mukaga nyuma yuko benshi bavuga bati uyu mukuru w'igihugu nawe ibyo yakoreye uyu mugabo bita Aregiye mu Bunyoni nawe bishobora kuba byamubaho. Si Bunyoni wenyine ariko nanone urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza narwo rwatumye benshi bagenda bagaruka mu majwi akomeye cyane bavuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe ni Imana imufashe, kuko isaha n'isaha nawe mwakumva atabarutse. Harashinzwa amarozi ashobora kuba yaragiye ahabwa mu mafunguro yiwe, aho bivuga yuko umugabo bita Reveriyani Ndikuriyo yaba ari gushyirwa mu majwi kubera yuko mu minsi yashize mu by'ukuri aba bagabo bakimbiranaga mu buryo budasanzwe. Ni amakimbirane yadutse kubwo kuba izi saha aba bagabo uko ari babiri batari kumvikana uburyo bagomba kugabana ingoma, aho ubwo CNDD-FDD yageraga ku butegetsi aba bagabo bari bamaze kugenda bumvikana uburyo bazagenda basimburana mu miyoborere, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye abamuri hafi bavuga yuko izo mpinduka zitajya zimukoraho habe na gatoya, ndetse we kubwe yakemera kana hasiga ubuzima aho kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri arekurwe cyangwa se arekure ingoma. Noneho bigakubitiraho uyu mugabo bita Reveriyani Ndikuriyo nawe bimeze nkaho yasaze kuba perezida, cyangwa se kuba perezida mu by'ukuri abifata nkaho ari priorite iri ngombwa cyane. Biravugwa yuko rero aba bagabo baba bari kurebana ayingwe, ndetse uyu mugabo asanzwe ari inshuti y'akadasohoka Perezida Evariste Ndayishimiye, ngakaba yaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu gutuma uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ubuzima bwagenda busa naho bumucika. Ubu rero amakuru menshi akomeje kugenda avugwa tubabwire kandi tubabwize ukuri nuko isaha n'isaha mwakumva yuko umukuru w'igihugu yamaze kugenda ajyanwa mu bitaro kubera ibibazo by'uburwayi bikekwa yuko yaba yaragize nyuma y'amafunguro yafashwe ubwo hategurwaga inama ikomeye cyane. Ubwo aho turi buze kugenda tureba ibyo ari byo, ariko ngira ngo mu ngingo z'ingenzi twari twababwiye yuko umugabo bita Ndakugarika ari we wamaze kugenda ahabwa icyizere mu mboni z'abarundi bose, mu mbona kazoza z'abarundi bose baravuga bati uyu mugabo niwe wenyine niwe ushobora kuba yakorganiza iki gihugu mu by'ukuri akaba yagishyira ku murongo. Ni umugabo benshi bavuga yuko akora mu buryo budasanzwe, ibintu bye abikora yitonze, ndetse Gervais Ndirakobuca benshi bavuga yuko icyo bamushinza ari ukuba ari ntiteranya. Uyu mugabo ni ntiteranya, ntago ashaka kuba yavuga nabi ubutegetsi, nta nubwo we na Evariste Ndayishimiye yagaragaza yuko harimo ikibazo, ariko mu by'ukuri ngo akaba incabwenge, akaba n'umuhanga cyane, mu gihe ibyo byose byaba bimuvuyemo akagaragariza abaturage b'abarundi yuko ashoboye kandi yemaje kuba perezida, bose bamugiye inyuma kuko niwe mugabo benshi babona yuko yashyira ibintu ku murongo kuko ni incabwenge. Icyambere afite experience mu igisirikare cy'u Burundi yakibayemo imyaka n'imyaniko, ndetse yanabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'u Burundi. N'izisaha ndumva ngira ngo ari hafi aho ngaho mu myanya ya hafi mu buyobozi bukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakavuga yuko ari umugabo utajya gushyigikira amafuti. Gervais Ndirakobuca rero akagaragaza nawe yuko mu by'ukuri atereka perezida neva yuko nawe akeneye kuba yaba perezida. Biratangaje kubona abaturage b'igihugu cyawe baguha icyizere yuko wayobora cyangwa se baguha icyizere cyo kuba perezida, ariko wowe ukamera nkaho ubyiyima. Ako rero kakaba ari akaga gakomeje kugenda kagwirira abarundi, bakavuga bati nubwo bwose aba bagabo batari kugaragaza amarangamutima yabo mu bikorwa bakora, ingaruka zishobora kutaba kuri bo, ariko abanyagihugu b'i Burundi bagakomeza kubaho bababaye, bagakomeza kubaho bahura n'ibibazo by'imiyoborere, ibibazo by'ibitoro byamaze kuba ibibazo by'imibereho byamaze, ubuzima bwarazimbye. Ibi rero bikaba ari byo bikomeza kugenda bigaragaza yuko mu gihe uyu mugabo Gervais Ndirakobuca afatanyije na bamwe mu ncabwenge muri CNDD-FDD mu by'ukuri aribo bashyira umurongo cyangwa se bashyira iki gihugu ku murongo. Ariko ikindi kibazo kandi kiri ahangaha gikomeye, baribaza bati uyu mwiryane uri muri CNDD-FDD idakoresha abantu kubera yuko ari incabwenge, ahubwo ireba amoko cyangwa se ikareba ubwoko, ibi bintu bizakunda? Niba igihugu cyose ari icy'abarundi, abarundi bose bafite autorite ku gihugu cyabo, ariko wareba ugasanga hari bamwe basa naho bafite imirimo iri hejuru cyangwa se bafite ijambo riruta iry'abandi. Iki ngiki nicyo kigaragaza yuko iri shyaka ririmo rirashinzwa yuko isaha n'isaha n'ubundi ryacikamo kabiri,
nyuma y'uko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru waryo n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye bagaragaza yuko batavuga rumwe. Mu by'ukuri mushobora kumva ngo Reverien Ndikuriyo n'abamushyigikiye bashinze ishyaka ryabo cyangwa se baniyomoye kuri CNDD FDD, abadede bagatakaza gutya ijambo. Ariko nanone abaturage b'Abarundi bakavuga bati aho kugira ngo ishyaka ryacu risenyuke, ahubwo umwe mu bakandida cyangwa se mu bashaka kuyobora iki gihugu yaharira undi, akaba ari gufata umurongo wo kuyobora igihugu kugira ngo babashe kuba bagenda bagihereza umurongo. N'izi saha rero ibibazo by'imiyoborere mu gihugu cy'u Burundi ni ibibazo bisa naho bigiteje ikibazo ndetse n'inkeke, ndetse bigakubitiraho ikibazo cyamaze kwaduka muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ni igisirikare cy'u Burundi rero bivuga yuko ibibazo gikomeje kugenda gihura nabyo ni ibibazo bikomeye cyane, kiri habi. Ni igisirikare kiri aho umwanzi ashaka. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane bakomeje kugenda bagabwaho na M23, ugutsindwa kwa hato na hato kw'iki gisirikare cy'u Burundi muri operasiyo zitandukanye biratuma abaturage mu by'ukuri batakariza icyizere iki gisirikare, ndetse n'ubutegetsi n'ubuyobozi buri ku butegetsi, ariko ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo ibimwe mu byo arashinjwa kukuba igisirikare cy'u Burundi yaramaze kucyonona, yaramaze kukimaramo isa, cyangwa se yaramaze kugenda akica mu buryo budasanzwe, afata abayobozi akabakoresha uko abyumva n'uko ashaka, atabasha kuorganiza ingabo ngo amenye ngo ese turarwana izihe ntambara, izo tutarwana ni izihe. Ibyo rero mu by'ukuri bikaba ari byo bikomeje kugenda bigaragaza yuko ubu butegetsi bwa Gitega mu gihe butari buze kugenda buhindura imikorere, abaturage bose bashobora kuza kugumuka, kandi ingaruka zikomeye cyane zishobora gukwirakwira mu gihugu cyose, nubwo bwose n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi kimaze igihe gifesinga n'ibibazo bitandukanye, yaba ubuzima bw'imibereho, yaba ibibazo by'izamuka ry'ibitoro, yaba ifungwa ry'imipaka, yaba ibibazo by'impunzi. Ibyo byose bikaba kaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira Abarundi, ndetse bakavuga bati ese tuzatabarwa nande? Iri shyaka twizeye tukarishyira ku butegetsi ko tubona yuko ari ryo riri kugenda ridutaba mu nama. Ako ni akaga gakomeye cyane gakomeje kugwirira iki gihugu cy'abavandimwe cy'abashinganahe. Mu by'ukuri i Burundi rero icyo twabwira abadutega amatwi, ngira ngo ni kimwe mu bihugu bikeneye amasengesho ya buri muntu uwo ari we wese ukunda politike y'akarere, ndetse mugasaba Imana umugisha yuko yabahereza umutegetsi urwana intambara z'Abarundi, utabasha kujya kwivanga mu ntambara z'abandi, kuko izi saha nibyo bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi aribyo byaba bigiye kugenda bimumanura mu nzego, nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi cyo cyamaze kugenda gitakaza hegemoni yacyo cyari gisanzwe gifite. Nanone kandi inshuti bavandimwe, murabizi neza yuko twebwe ibyacu no gutohoza tukabagezaho amakuru, tukabagezaho byinshi biba bikomeza kugenda bitugeraho. Ariko nyamuneka mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Mu by'ukuri ibi biganiro byacu nibizahagarare, tujye dukomeza tugenda tubashakishiriza amakuru y'ingirakamaro, amakuru muba mugomba kugenda muprofitiramo cyangwa se mwungukiramo byinshi, by'umwihariko iba bikomeje kugenda bigerwaho mu gihugu cy'abashinganahe. Arimo aravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu uko byagenda kose agomba kwitwara neza muri iyi situation, kuko kuba inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zinjirira ikibuga cy'indege, zinjirira hariya mu bice bitandukanye, ibi bishobora kuba ari ibintu bikomeye cyane bishobora kuza guteza impagarara hano kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bimukomerana cyane, nyuma yuko mu ishyaka CNDD FDD bamaze kugenda batanga gahunda ishoboka yuko atazongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bigaragaza yuko bamwe mu ncabwenge zo muri CNDD FDD bakomeje kugenda bagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu nareba nabi ibintu bishobora kuza kugenda bimukurikirana. Abarundi bagera kuri 500 biravuga yuko baheze Uvira, ubu ngubu babanjije gutambuka basubira ku butaka bw'igihugu cyabo, nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi abagera hafi kuri bato ebyiri bose bagotewe muri uriya mujyi wa Uvira. Ibingibi biravugwa yuko kandi inyeshyamba za M23 zaba zamaze kugenda zitegura igitero simusiga kigomba kugenda kibasira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, bagatangira guha isomo Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye wakomeje kugenda agaragaza yuko nyamuneka aba baturage by'umwihariko atabitayeho. Nshuti bavandimwe, mudukundire nanone tuza kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, tuza kugenda tureba uwo bita mu by'ukuri umudepite ukomeye muri iki gihugu cy'u Burundi, ibyo yaje kugenda
kugenda atangaza avuga ati nyamureka ubutegetsi bw'abadede bushobora kuza gushyirwa ku iherezo, nyuma y'uko kandi uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko atazigera yemerera umuntu uwo ari we wese umubwira kuba yagirana ibiganiro n'inyeshyamba za M23, ariko nyamuneka ibigezweho biragaragaza yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi atadohoka ibintu bishobora kuza kugenda bimuhindukana. Ni ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubuzima bugoye abanyagihugu, ndetse nk'ubu ngubu byamaze kugenda bitangazwa yuko uwo bita Faustin Ndikumana uyu nguyu ahigana bukware bikomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye, yamaze kugenda atangaza asaba abaturage bose b'igihugu cy'u Burundi yuko bakwiye guhagurukira hamwe bakamagana ubutegetsi bwa CNDD-FDD, by'umwihariko bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda bugaragaza yuko ari nk'abagambanyi kuri aba baturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye cyakomeje kugenda kigaragaza yuko gishaka gutanga isomo cyane kuri izi nyeshyamba za M23, ariko ibintu bigenda bibahindukana umunsi ku munsi. Nk'ubu ngubu amakuru akomeye kandi dukomeje kugenda twakira ni amakuru avuga yuko mu by'ukuri ingabo z'u Burundi zaba zamaze kugenda zisatirizwa imipaka y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse nihataza kugira igihinduka nyamuneka mushobora kuza kumva intambara ishobora kuza guhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ni zimwe mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, ubwo twari dukomeje ku bijyanye no mu badede hagati uburyo ibintu bihagaze, twongera kugaruka ku bijyanye no kuba intambara mu burasirazuba bwa Kongo yamaze kugenda iteza ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega. Ubwo biravuga yuko rwose inyeshyamba za M23 bamwe bamaze no kugenda binjirira ikoranabuhanga ry'igisirikare cy'u Burundi, ndetse abandi biravugwa yuko bamaze kugenda binjirira imipaka y'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko baciye hano mu Cibitoke ariko bambaye imyenda ya gisivile. Ibi ni bigaragaza yuko Perezida Neva agomba kwitwara neza muri iki kibazo, bitabaye ibyo ngibyo akaba yabasha kugenda akurwa ku butegetsi. Gusa agize amahirwe yakurwa ku butegetsi ari muzima, kubera yuko Neva amaze kugenda yigwizaho abanzi bakomeye cyane. Rero kadutangirane n'izi ngingo twari duhereyeho zijyanye n'igico gikomeye cyane cyamaze kugenda agitegwa uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru avuga yuko mu by'ukuri muri iyi minsi ari umwe mu baperezida bashobora kuza kwitwara neza, mu gihe bitabaye bashobora kuza kugirwaho ingaruka n'ibibazo biri ku butaka bwiwe. Ikibazo cya mbere murabizi neza yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zifata uriya mujyi wa Uvira, ndetse amakuru aravuga yuko M23 ishaka gukomeza ibitero byayo ikabikomereza i Bujumbura ndetse n'Igitega, ikajya gufatanya na Red Tabara gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye afite intambara iri externe agomba kurwana, cyangwa se intambara ishobora kuza kumugabwaho iturutse hanze y'igihugu, akagira nanone indi ntambara ikomeye cyane ari nayo irenze y'abanyagihugu bishwe n'inzara bashonje, ibitoro byabaye ibibazo by'imibereho ni ibibazo. Indi ntambara ya gatatu agomba kurwana kandi ari attentive yitonze, ni intambara yabo bafatanyije kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo ngubwo na abayobozi bo muri CNDD-FDD batamuva mu by'ukuri doctrine ze n'imyanzuro ndetse n'ibyemezo agenda afata. Intambara ya kane ari nayo ntambara ikomeye nshaka yuko tuganiraho, ni intambara y'abasirikare. Murabizi neza yuko mu bihe bitandukanye uyu muyobozi w'igihugu cy'u Burundi iyo ashaka kujya hanze y'igihugu afata abari abayobozi bakuru mu bya gisirikare akabahinduranya, kubera yuko abyemererwa n'itegeko nshinga, akabahindurira inshingano, agashyiraho abagaragara yuko bakiri mu nzego zo hasi. Ibyo ngibyo abikora mu buryo bwo kugira ngo abo bayobozi bakuru b'ingabo batamutera kudeta cyangwa se batamukura ku butegetsi. N'ubu rero amakuru aravuga yuko bamwe mu bayobozi bakomeye b'ingabo barimo Prime Niyongabo, barimo Minisitiri w'Ingabo, barimo n'abandi bayobozi bagiye bayoboye amabatayo, ubwo turebe abakoloneli batandukanye, bamaze kugenda banoza umugambi ukomeye yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka ashobora kuza gukurwa ku butegetsi habayeho kudeta, kubera yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ntago wapfa kumukuraho uko wiboneye mu gihe utaba wateguye kudeta. Aha rero amakuru yandi agaragaza yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze kugenda butegura ibintu bibi bikomeye cyane, mu gihe inyeshyamba za M23 zakora ikosa ryo gukandagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi.
igisirikare cya leta y'u Burundi kikabimenya, Perezida Evariste Ndayishimiye akabimenya, ibi ngibi ngo ryaba ari ryo tangiriro rikomeye cyane ryo kuba haba ubwicanyi bukomeye cyane kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yuko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi gifite propaganda zitandukanye, kivuga ngo M23, kivuga ngo u Rwanda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ngo bifite umugambi wo gukora mu by'ukuri ngo ubwami bwa Himatutsi Empire. Ibyo ngibyo rero ibihugu byinshi bitandukanye byamaze kugenda bitanga gasopo ikomeye cyane kuri iki gihugu cy'u Burundi, bababwira ati nyamuneka ntago ayo matiku n'amacakubiri mukwiye kuba mwagenda mubivuga. Ibi ngibi mu by'ukuri bivugwa n'abatagira ubwenge cyangwa se n'abadategurira ahazaza heza abanyagihugu babo. Ubu rero igihugu cy'u Burundi bigaragaza yuko nyamuneka akirimo kiragenda gitegura ibintu bikomeye cyane, ndetse zimwe muri opposition z'iki gihugu cy'u Burundi harimo ishyaka rya Iprona bo bamaze kugenda bagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye batazigera abemera yuko mu by'ukuri yarangiza manda ye kugeza mu mwaka 2027 ubwo amatora ateganyijwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Baravuga bati ntago twategereza Perezida Evariste Ndayishimiye yuko agera icyo gihe cyose, kuko igihugu cyaba gisa naho kigeze habi kubera yuko amahitamo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agenda akora. Nyamuneka agaragaza yuko atari ibintu byo kwihanganira. Mu gihe rero haba habayeho gukomeza kwihanganira uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, byaba ari ibintu bikomeye cyane. Ibi rero biratuma n'ubundi deployment z'ingabo z'u Burundi zigikomeje mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi, abegereza abasirikare benshi imipaka. Ubwo ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda niko abasirikare bahegera, ku ruhande rw'igihugu cya Kongo biravuga yuko rwose abasirikare b'abarundi bararebana vis-a-vis n'abasirikare ba M23. Bavuga bati isaha n'isaha bigitangira turahita dukocorana, turahita turasana mu buryo budasanzwe. Aha rero bikagaragaza yuko nyamuneka intambara y'u Burundi na M23 sinzi ngo umusifuzi uzayisifura ninde, ntago nzi ngo ninde uzahagarara hagati y'aba bagabo, kubera yuko ahantu bazarwanira ibintu bizakomera. Ahantu u Burundi buzarwanira n'izi nyeshyamba ibintu ntago bizigira byoroha habe na gatoya. Impamvu ni yihe? Murabizi neza yuko mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 zamaze kugenda zitara umujinya ukomeye cyane nyuma yuko igihugu cy'u Burundi cyagiye gisa naho kibahemukira cyangwa se bagirana amasezerano, u Burundi bukagenda ayo masezerano buyarengaho. Ibi rero byahise bituma inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zigira uburakari bukomeye cyane. Ni nabyo byabateye gufata umujyi wa Uvira, bafata n'ibindi bice bitandukanye byari bifitwe n'ingabo z'u Burundi. Ubizi saha rero hari menace ikomeye cyane ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka abaduteza amatwi mukomeze mwumva ikiganiro kandi mudukorere subscribe, mudukorere like, share mu by'ukuri ibiganiro byacu, dukomeze tugende tubana namwe. Ibi rero ni ibibazo by'umutekano bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko ntihatagira igikorwa rwose nyamuneka aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba hashobora kuza kwaduka intambara ikomeye cyane. U Burundi bwahaye gasopo igihugu cy'u Rwanda. U Burundi bwahaye gasopo igihugu cy'u Rwanda. Ubwo iyo gasopo rero iravuga iti ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye yitwa Zefani mu by'ukuri yamaze kugenda atangariza akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi yuko nk'igihugu cy'u Burundi kigiye gufata ingamba zose zishoboka kigahangana n'ibitero by'ingabo z'u Rwanda, ngo u Rwanda rugaba ku Burundi baciye mu gihugu cya Kongo. Ibyo ngibyo ni byamaze kugenda bitangazwa n'abayobozi bakomeye b'iki gihugu cy'u Burundi. U Rwanda rero bigaragara yuko u Rwanda rwararuciye rurarumira kuri iki kibazo, nubwo bwose mu bihe bitandukanye